سورة الفتح نيما كان دايلي وكفولي سوراي مدنيات مدنا سورة دو على جينا كده نيلي منن كفي مدينة وآياتها آية وجاته 29 آية آية مغان كونتو نزلت أجينا بعد سورة الجمعة جمعة سورة كفي وبنيا في فلو بسم الله سورة دبننا نيالا تقوي الرحمن ألم يهنا لبولن تقية ألم يهنا كرغرلن تقية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ألاكو أون يدفلن كي اتشي دنيا دفلنا دايرا يدايلن كي دايلن منا بانغنندو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ألا يفيه فمن تمنيك جنونا وما تأخر ألم يقرنا كراكي دنيا أو كا أيفه منك أما منك ألا كا يوبي يفايه ويتم نعمته عليك أنا كان نعمة دفاي مفنا ويهديك صراطا مستقيما أنا كان سراكا سرا من تللنا وينصرك الله نصرا عزيزا ألا ني دم فنا دمنا دممي نو سمنتي على نور هو الذي على ده مساي أنزل السكينة لا ما فانتي أجي في قلوب المؤمنين مو دسكونا مو دسكونا ليزدادوا إيمانا كتونا جيري لمن يرى كفروا كل من يقولونك ولله جنود السماوات سنفروا مرا بيالا سنفروا كلدهم بيالا دي والأرض دكرو كلدهم بيالا دي وكان الله عليما حكيما على كرا دوني مساي على كرا كودو مساي ليدخل المؤمنين نقطة أنا موني تماوندو والمؤمنات أنا مونو مسماو جنات أرجنا سولا تجري من تحتها ونيو الأنهار بقول أرجنا سمين كرا خالدين فيها ونكدو مبايع أرجنا كرا ويكفر عنهم أنا سيئاتهم يأكل موكا جمانونا وكان ذلك عند الله فوزا وكلا عظيما نبصري على يرولا نيرو منك بونه ويعذب المنافقين أنا منافق تماو جنگتا والمنافقات أنا منافق مسماو والمشركين أنا مشرك تماو والمشركات أنا مشرك مسماو الظانين بالله مجا جيجي جيجو تابا يعني على ظن السوء جيجي لا يا جيجي جيجو مانا عليهم دائرات السوء مصيبة منو نمبه أولو كande وغضب الله على عليهم كلنا أمة ولعنهم أيو دعنا وأعد لهم أي جهنم جارم الله بيوي وساءت جارم مصيرا جوار الله بانيره الله كان كسامة ولله جنود السماوات سافر والأرض وكلدهم بيالا دي دوكرو كلدهم بيالا دي وكان الله عزيزا حكيما على كرا سي مساي على كرا كودو مساي إنا أرسلناك على كوشي دي مانيشي شاهدا كيك شر باي ومبشرا كيك سوا باي ونذيرا كيك كونغس باي إنا نمان كلاو سوا نار جناي إنا جومان كلاو بابالي ني تسمعي لتؤمنوا بالله من كوسا أكل مناني علي ورسوله أكل منانا لك كشي دي وتعذروا أنا أوا كشي بونيا وتوقروا أنا بونيا فنا وتسبحوا أنا على سنيا بكرة سوما وأصيلا أنا ولا إن الذين يبايعون ما منبي إفير جونيا كلايدو ديما يبايعونك ما منبي إفير جونيا كلايدو ديما إنما يبايعون الله إفير بلايدو دي على دي مدى يد الله على تجي فوق أبو أيديهم تجي سانا ومن نكث نما من لايدو يا فإنما ينكث على نفسه لايدو يا يركون دي مدى ومن أوفى ما جمع دفلين دول بما عاهد عليه الله نما من دفلين كنفينيا يا لا لايدو مينا فسيؤتيه أجرا سونيسا على عظيما قربنا صلاة وتجمع صلاة منك بونه سيقول لك المخلفون سونيسا ما من تورا كونو متا كلا دلا ولبنا فيه من الأعراب وداربولا شغلتنا أموالنا ko an ka nafolo de yan sogla an ka bagaw أهلنا an ka baga mara o de yan sogla an ka demba yaw an ka kole فاستغفر لنا ba fo ci de ma ma se ka ta kele la darra do ne an ma se ka ta umra la darra do yika ya fadali ka nya يقولون olu be fele fo بألسنتهم nu ne onye ما ليس في min te o قلوبهم diskona le عمرة الهديبية قل فمن يملك لكم من الله mo ne ka fo jonde be marale ke o ye ka bo ala yoro la fena إن أراد بكم ضرا ala e toro la nyini na o ye أو أراد بكم wala na نفعا na fa la nyini na o ye بل كان obla كان الله بما تعملون ala kara dugule خبيرا masayni fenya be min bara بل obla ظننتم aw ya jigi de أن لن ينقلب ko الرسول cidet na sagi ani والمؤمنون mu'minu إلى ko to أهلهم kadde mayalla أبدا kata ko kadde bayuma abada وزين ذلك في o de قلوبكم masrilla aw diskona وظننتم ay jigi ke ظن السوء jigi jugu yala وكنتم akara قوما mo بورا halakle o nyere
ومن لم يؤمن ni بالله muhammad manani ala ورسوله ni mal manani ala ka ci denye فإنا ka do أعتدنا an ko ni la benke للكافرين kafiru ye سعيرا tasma melena ولله ملك السماوات sanfara marabe ala de dokulo marabe ala de abe ala ka dan fenye abe ala ka mara fenye يغفر لمن ala be yafa يشاء mai mami yaja ويعذب abe من ma jangata يشاء mami yaja وكان الله ala kera غفورا irmo sutra رحيما masaye kera hina kera masaye سيقول المخلفون mamnu tora konu mata bina fa إذا انطلقتم no na temena إلى مغانم kata ganima ma kabo min no khaybare ذرونا ba fa yan toy an ka tugaw ko يريدون on ba fe أن يبدلوا كلام o ko ala ka الله kuma de falene قل لن no تتبعون de ka fa ata tugaw ko كذلك o to la قال الله na la ya fole من قبل ka ko kamni amana ala ya fo ko mo mata hu de biya ko kana ta khaybara de وسيقولون sori to bina fo بل تحسدون wabla aba hasiriya de an kamita kelela kantita o ya hasiriya de بل كانوا لا يفقهون إلا wabla قليلا ulu kunkara ute famiyali ke fo fitine نافقوا munafiqun ko ni ko lu beta khaybara kelela bo ci da ala dunya fo ci ko mina mo ko mata hu de biya o kana ta khaybara de قل للمخلفين mo de ka fo ko fe tabanu ni mu mata من الأعراب buda arabula ستدعون إلى قوم ni keleta kadawiye abina wele kata mo goma أولي بأس mu شديد ye basigilan tigiye يقاتلون abolu kele أو يسلمون wala ukatlamiya فإن تطيعوا na tugro ko يؤتيكم الله أجرا ala حسنا na sara nyuman dawma وإن تتولوا kana ya kodi o fanana ina fa kodi ra korolen chogo mina يعذبكم ala ba o jangata عذابا أليما jangata diminana de ليس على الأعمى حرج degunte awafiya to ka nol mata kelela ولا على الأعرج حرج degunte segle ba to ka nol mata kelela ولا على المريض حرج degunte banawa to ka no mata keledala ومن يطع الله ima min tugra la ko ورسوله ka to wala ka ci den ko يدخله ala bo tigido aljana so la de تجري من تحتها ko الأنهار nyo be boli aljana min kono ومن يتولى ima mi kodi do يعذبه ala bo jangata عذابا أليما jangata diminana de لقد رضي الله عن المؤمنين nya ila ala ko ni jena mu'minu made إذ يبايعونك mamina mata se nukumbe laydu dima تحت الشجرة yiri koro فعلم ما في so ala قلوبهم fendo min bi duspona فأنزل السكينة ay ma عليهم fanta jigi uka وأتابهم ayu sara فتحا قريبا dafonina min kasro o dafoni ya jumaisa o de biya dafoni do yo defo do fanan ko dafoni min do maga yere dafoni dayele o de kodo o de biya sorla chogodi o de biya o ye duguye o be magan kerefe oni magan cete te mela woroka atari kilo tambo cide sallallahu alaihi wasallam magan ka kelen ko ka ciden degun ni ciden bora magan nu ya nyine ko ba fa ma soro ala e ciden porogoto ciden nyile bana madina ka kera jati ngi wonye ya ciden bismillah ka islamia bismillah o yes islamia deme ka ciden deme islamia fanga soro madina islamia ra o kera islamia duguye madina kerefe dugu soro la olu farla madina ka islamia jamane soro la nga o kono na kamne ciden ko ni yele mana madina o mabbe uma uye kele ba folo segere ta ka ciden segere madina yenno o kera badri kele ciden nu kele la yenno badri kele minge maka nga o fe oni madina ka o ala ya ka ciden debe uye ma bi worof la faqawla kama bi worof la nyina ma min ko sir kera ka ko bay ya to islamere ma fanga so dugu kele hala bete islamere o ko da ko makula kubo o tajru sara o sajile ma yekele wole boroda o kera o hode kul o de kele ma bi worom la sara islamona wala nga olu ma sirita soro ba o kofe una na nyogon kame o bekra kuluye woni yawdiya mun ko madina oni bugula arabu ka ke kulubaye ko bina kana islamiya burugo ka bo madina pe yana ka jense ka jiya fa mo resro o kala la hada bikele
umalu yalen sagira o kele manya soro bon kele ba utemena uni ciden cenen cogo ina tanno sanduru kolona na bon ciden ka nunu be temenen ko fele madina tas sangoro na ciden bulu ciden yillabe ka ale ba fe kata umra la maka maka ndu be mushriku de bulu kele bayin temena ni mamnun ce ha ale ko kale bita magan ka bita umra ke ha maga te maklenta forobado be ka batu yoro ci de ya déclarer ka ba fe kata umra la na to ni mam bita no fe mo joli soro la ma bakele ani kemenani olu be ya déclarer ko bita ci de no fe sallallahu alaihi wasallam o ci de la bel sabati ka wuli madina ka kunda maganka kele jugu bani dugu mogo mun ce o de ko do adona munafiku kuni ma miri fiu ka fo cirem nyuma beta ka sak ukuni kono na dona magandro magan kabru be datu waje uba ani fefe tara nyoko fo bu be fa ko ba obisa ke to ko de kele jugu bay be ni mamu ce bita ka toluka so tawafu to ko de bon kamni cirem ko ni sabadu num bora munafiku kuni be mama ko rafol la dro be ka jigi jugu yo ta dro ni ye ko imbane sa ko dunun ti sagi ko bu be fa caman sirana mo songata bon ala yake cire sallallahu alaihi wasallam ani jama intara utara munafiqu ko no wala nanu kallu jura fo ko te talima so ko darabe wala cide ko strabe jaku ya tew na be na mal modo utara fusur nyana magana usile hudebiya ciden ka nyame osna kada udara buge nin kira balana koyede mogo toro ka fo ko ciden ka nyame desira de ko ciden ko ma desira ala de ya hubus mo samiye sama tugu hubusi numa seka do maga ko de nyame ndesa note nyame madesa da ubu wala dro maga ga ko cide nan ka delegation nan kan ukumbe o yoroyna ko maka ma ko cide kana ka jama ka saki ko kana do maga ko tejena ale ka wuli madina kabila olu ka alkaba jakuya tawafo olu ma jenai ka kasak ka tebe jiden ko basit akoy sabali ne ma wuli kele kama mana kele kama nana umra de la umra do leri dama do doro ambetla kle barate shu barate leri dama do doro wati kunguru nin kono doro ambetla kal kaba tawafu siya warawla ka tama safari marwa ce siya warawla ki kundi umra ba ay sabali makani madina ce kilo kemenani ni binani ni duru kilo kemenani ni ko obeta mana atote kilo tambo temi kile tantama do an sera kaba akana katama ke gwansanye anya me bagan chama na mbolo ni bena na hidiya do na yo umra ka be ni bagay be faxa alay akana perdi ay samali an kado ci deñe jate mineke ani mam nu be ñoxo fe aka sabola ma jume mi sekata ne ka ci ka la se magangawma nu ba fam yaka soama ci de mami yow dona oye sanna Usman bin Affan alay naflo tigiye kamina be magan sigila musala be ani ma chamance aka bonya be ma chamabulo ma do bise mogon negeni ko
ncogola abe sakuma fo cogola bo cidanye sayyidina usman aya kaddana ya daka ta katra maganya mogoma ikatanka cikan fuye ko mana ne keleye mana kele kama nte kele yerela nana umura doro de kama ukasaba linkado ni umra bana kama bisanye sokba da kilendo no nya ke don lan tala mebo Osman tara ala kadiyama kata ceke kidan ka ceka la soma bo yo Osman mine yendo ka ke koroboli kala je na to ni cire na na kele kama wala na makala ana mana kele kama bo ona na galon tika cire nyo rasul sallallahu alaihi wasallam ko Osman sele ndoro ku yo Osman faqa kuma mata nyerede ku yo Usman fa kiden ko yo Usman fa ko Usman fa rade kimaye mana kiden ko basita ni Usman ko ni fagara ora kele do sade musalata ko latu netu ya ko mana ne kele ye nsiglente ne kele ana nambina umra de ke ambesa nga an kumba nyini musala kuna nu ko to la fo kele awa bana nu suwan ko fagara u ban be faga kamba wala an ka umra ke an ka bo o cide mulla ka jo ho de be yiri sun ko ka akinin tege jira mogola akone fle Usman tege ka numan tege jira ko ni ne re tege ayu mina ni nyogoje ora ka to ka tege ja mogo ni be do nato ne Usman fagara i franka sa wari ke ka umrake ni man be do kay kare ni tege ma bakale ni kemenani abena na tege da kiden tege la kelen nato ne Usman fagara u bambe faga kamba wala kanga umrake be laydu di sayaka fo ma kele jadi bun qais o kunya munafaqi o munafaq kele de tara uno fe adona ko kono tora mununu salo la sa mo ya jate bile ale ma tegedi note ma bakale ni kemenani abe ya tegedi ci dem ma ala fle ko defo ko ala jena mo ma munu ni i fere nyonya ko kandema iri sunkoro ni kuna goya daele e kele ma bakale ni kemenani munafaki kele de tumbe adona note be tegedi bo magagaw yado ka fo cire ye kere farita sa aba fe ka doni forcé mo bola dro usrana yo Usman bla yoro jante utlo be nyoko ga kibarala yo Usman bla o bola cire be la be dro Usman nana cire ga wa ko ale tekele la to ko ale taba no Usman ko yera ban halbi an ka nyi ni musala ne ka kele ko ni kunyere no Usman ko ni fagara uba be faga kamba wala an ka do ka umrake nda Usman ma faga aban ntabana ndekele la to ni magagaw nuna ne benkan ye ni ala ka haramu ye no ye magan haramu ye no bonya bola ni fana bota yo Usman blakana o yere ka delegation bina delegation blakana Amr bun Suhail bun Amr yo blakana ko ke delegation do nyamoy magangaw yo blak kana benkan sebe oni cidenche sallallahu alaihi wasallam yo kada kuma korofo do makana ciden ko Usman ko ma faga wala nuna ne kuma ni haramu bonya bola ale fana bota abe sonore onana usigira bo ko benkan min na mbulu abe sebe amba papier ke fly kelembe dima ane kelembita baby janto laydula ko bonye makana benkan ki benkan ka sebe ana nanode o kide sebe ne kala wole Ali ibn Abi Talib kale kana benkan sebe
benkan be ke kamin kan ciden ko ali kasoni damine aba damine papier damine ni bismillahir rahmanir rahim ali ko aba sabe suali ko bismillahir rahmanir rahim ko to do de ko e kurayre ko korolen se antaka korolen se ko korlay jume bismika allahumma ke ambe ko mode sebo bismika allahumma kida ko bismika allahumma ni bismillahir rahmanir rahim ko be kire ko kelente de bismillahir rahmanir rahim o ko na seban ka papela on ta rahmanu do bismika allahumma korode nya damne ni togoye ala bismillahir rahmanir rahim koroye nya damne ne ala togoye hine labolen tigi hine krekele lentigi ko ni be ko makelende ko kelente de bismika allahumma subhanahu wa ta'ala cidango ko ali kasme bismika allahumma bo cide be kuma fo umana be min ka cide ba fo ali be so kasme ma ciden ko ali basme hada ma salaha alayhi muhammadur rasulullah suhail ibn amr bo cide be ka fo ali fana be kasme ninde fle benganye bengami ni cide ni muhammadu alaka cide ani suhail ibn amr bena bengamina o de fle ni ale kele ka cide kele ka fo muhammadu rasulullah suhail ko koy jo folo de ko rasulullah kana sebala muhammadu buni abdullah ka muhammadu rasulullah non bido ko ala ka cide de ye ambi kelewa ambe bible wa on ti do ala ka cide de kanu kan ka sebena de ni ya sebana anta tano ye magande anti se ka tano ye ibe rasulullah boala aba sebe muhammadu buni abdullah ambi do noni aliko wale muhammadu rasulullah sebe ka bakoy koko burungu ko bala koko boara de koko bare kono to tiso ale ko ale tiga tiga muhammadu rasulullah bare cide ka cide nya ale tigo bare korofo gele na duma bare tiga sebede ko fo ko bare cide ko alima ako abare ne de muhammadu rasulullah ne de muhammadu ibn abdullah fananya wata fentoro ale ko ale tiga ka rasulullah bare ale tiga bo cide no tesbeni do bo cide ko kaka yoro jiralila bo aliya attage da muhammadu dana ki tege da rasulullah dana ra cide yere dabake rasulullah la ko bar ro kaswe muhammadu bun abdullah benkami ni muhammadu abdullah denge nani suhaili amru denge u bena benkami na o de nya foto eniye afolo ambe biaka kafo nyina abisagi ate do magani nyina abisagi de taw an kele kafo andala ko isagi na do nauka ora nyebe an doya mbafo ko an kera fugaruye ko momodo bora madina kana on kali kaba jaku ya tawafu kasama jenai ora nyinan ko na bisagide nga samore ambe sira dawma abisagana abina ka umra ke samore nga nyinan ko na bisag o gele ra cidan ka saboka mo be wolu ma tuwa sira nyinan sagili ay dugu fleni ambe fasodo aw ta do to na fana ta do te aw ye dugti de ye juma fana dugti de te ambe de makakala ngaun na ko ante do to cidan ko ali kasana kason abisagi sangure abina ningelara cidan ka saboka ko suwa cidan ko kasa yo sebe o benaka nyina abisagi sangure abina sirabe dawma be do ka umraka
o sangare fanana nabina kana umrake adda ya tile saba ya mode dawo magan gono tile saba kana timoka u fasoro de a ku be tile saba de duma o sangare la nuna na tile saba o kana timoka wa nabi do fana aka muru kato atangono be ka muru sorle ka ke antangono antara muru kise kene made ni ma kele nya ka muru sama ka ba tangono dono ko de kay lay do ci abe do ni muru ye chogo mina abe bonu ye telo ngana muru kise lama ye ma ci bon ci dem ko sonna ya sama abu kallayri kono nana ko santan kele kabbi magan kaw ni madina kawce an kana kele tugun santan an ka kele bla o benawka yosbe abu kallayri kono benkan kono ko ni mogo islamira ni ko fe magan kata madina nan ka citara aba dama aba la sag ante jina etu an kam ko to kay lema kata madina ni fefe islamira ikato maga ikikat lamia me kay lema kata madina ante jina ni hali min tara amita no fe aba dikana ci don ka sonna o fana ngila ra ci den ka saboko ko ci den ka no sebe ci don ka basu wa fana ni mami ngumbe islamia na madina no murtila kana maga oti sagide nana no fe oti dawma de min ko ni man islamia no taraw fe ambito no fe kana nga naw tame murtila ka bot islamia no nana anta di ama cide ko kasaba cide ka tabo ko sebe cide ko kasaba ni bi islamia nana nuna na nanya duma ala be na ndo yake oye abisira ndo ya dawore kai ni mi murtlaw na katado ci dem ko amoko bola tugule ala yere mo yoro jeena de ante soma tugu le o katoy ya sabe yebbe ngai mbesbe o kataba ka papier ke copy fly kere ntora ci demul sallallahu alaihi wasallam kere ndira amru bin suhair bin amr ma ko toye umali wuli folo ja suhair toy ale denke be ko jandal bin suhair o tla melino o kele do kan dege ko o sena ko mi fato be dege grimi ke fato sena ha ja yen dege ko la bu bulo yen maga o ye kibara min ke ka fo cine ni sababu hudabiya mo ta kalama ani nege inde bora ka dugu kabo kam makan be ba kana tukono nafe doni doni abitama doni doni ni nege ni fo kana yerefli jamana hudabiya ko cide ko nana yasro fay yerebe o be ka benkai sebe fanya dale uka aku ka bara be jo folo ko ledu be damne ni na folo abe ni ni folo be to bla maka wala mete be ko to fe cide ko ka duma jandal ko na yindi mo be fakade cide ka be munke anu ye benganke kama ni mo ko mo na nambadi betade de ni fana gilera ci den ka sabok ci de ko gadi ya do mo tarana to na benga baraw fe sala ba semen kala dirale ma kala dira ci dem mo barabana baraka menga ambisa o ya soro fana yere fana o ya isai ka janfa ke sufe cide na kasaro dale sufe ye ma bi woro la wuli abe armene unu kamuru olu nana
o ni cide no nay sababu bedda cide mo do bla ruti dade o be ke kolo silike yema bi woro bla kana o ma bi woro bla na shufe shukro lemba bedale o ko mba fe kana mo dalen so ko faqa ni ka boli kata cide nga kolo silike law ye una to ye kam ni yoro jana lu fana dayele ka kere fere uye unana o cide ka kolosi tilan tara do ni makance u bedda fale mi ko do nu makance ka siga o koli ko bele u be aborami abitabe kere malade abe armeneno akumena munge e cide nguli sallallahu alaihi wasallam mo cide nana ko nunu wanye nunu mbil jamfale ko menu numbul cide ko usira mama wa ay ko kuma se mama fo afana fe ko lawa ay ma fo ko la anyu mina doron mo cide ko numa fenke mana afana man fe ko la ayu bla kata ayafu yubebla beta bon ni bede kra sabuye benka en kaseka labe ci den kan noya ni coyna note nu kunya fenge olula benka en konti seka dila mo ci den siballa ko koro benka en lelen kaba amurna ka mo ko seka ka tamaga bo ci den ko ka saboma ay wala ka kondi barabana angul la madina kambina umra de la nu yan sagi ko ante do an ka baraji dafale be dama ala yan ka umra baraji dama ay wulay aka kondi aka ka bakon kantige yanno igba akmeta baka fefe kantige ay bisira be faya aba kondi abana anya umra baraji soro kaba anana baraji nyini de baraji soro la hal na mado maga ala yan ka baraji dama wa abi wulay ka kondi ambi sega mita madina bara dafa ningelara tira ka tawo kada ma bakale ni ke manani ya besigilen tora ba fa ko di jibo mo ko surtout Umar ibn Khattabi a gelera beka ga gelera de kan kabida ko benkan sebe yorola alaikum mason fiyo tido ka ba sebe kambe saginyina samure ambena Umar ko bini sebe chugudi Umar tarakata Abubakar ma ako he abina min kene tinya de kanga saginyina ale de kanto Madina yana ale de ma foko ale an nyem magan dugu kono ha anye tawafuke do kun dileno do kun ci tigelendo ale betla ko sebetu ha Abubakar ko ayofo ako nyina wa ta kama nyina fo kuna ma nyina fo ka be kyo ci daga kuma te wulu ngala ka ci dendo ha bare ngelera ubeka nga gelera Umaru ka kataba to beka ko ci dango ko kuma kanya joli ay wula ka kundi angata mo sima wuli be fari fagale sigla kaso ci den de la de na kuma na dakunya kele drop bebe nyogon ko ka kuma kanya joli be sigilelo mo sima wuli mo ci den wulla ci den do na ka tantan ko am so do kumbe ko musalmata nok me nyogo fe ako musaima ako ne fenyen ka sawo bolobi ne ma de ko nyogo bolo foro ako e muy mano yayi wuli aka ko ndi mo sima wuli kanya joli mo sima wuli ako ere bado ben ka ingelera o ka chogomina mabbe uma a gelera o ka chogomina uti yele bolo de note murtite da murtite u fari fara ko jugu ibe ko ke chogomina ibe ka ibe ji do e kungulula
ibi ka kundi la wele ka kani kundi otna bawo ne yere ita dit mauna iba yo be minga muso de ni fay ci de yakete ci de bola tan dango no dono ay jika ko ngol la ay tala tawle ko kana kundi o nana ay ci den kundi sallallahu alaihi wasallam kamno kera ka ba uyire wuli la sa kile ube ka nyogon kundi adona haddo majji ko ngolo la du sukati bolo o ngolo jala o dirati be ko ngolo di ci de nyida tara nyame min ka dona abu jali tara nyame min ka badri de nyame sanu kumbe nyame min nuna ha nonjurula ci de yo o kanso o de bi adona yuka ba on kanti gaye sagra sajile masa usola kana umratu qadaila no de uye kirike ka fo sajile ma ukana umral bo unana umrala osana mangama ke uya fo to mina le saba dafara do ye cibla ci dema awa ko laydu dafara de awa tebo laydu dafara de ci dem bora bo ya fo to mina fana ki de nya ayre tanga laydu inti sika tiye ale fam fe to mina halu talen ko madina mamnu islamira maga no tara ma folo mi islamira kata ko abu basir islamira min ke kata maga gaw ye chef la wuli maga ko kata no fe ko laydu do ko akadi ko sagina maga o chef lay utara madina utara so chire me misri kono sallallahu alaihi wasallam awa abu basir rebe misri ko re o nana minke we dana tege ke chire nye sallallahu alaihi wasallam ko nana o ka ma bolle no fe o laydu dunde kera ka fani mami boram fe kana awa nana no fe akadi on nano de fe ci den ko cero ko abiyan ko afra abu basira wuli e ka mo gonna ne kumbe o fana dina wuli ni koraziye ni fare forni aka ka komi unna na le no so benama ya kala banke o fla mo ko saba o bora ya foli de mo ko o tarana ko no bora sa afika baro dumanke unofe akan ali jarane de akan ali benane made kamini an nere nana yano ndebune bado dongodo aya ketande aya botande aya keta aw kan ali ngol jarane ci ko mina ne se ko nyofo ka baro jawfe motoro laza unana sayiri sumadoma ko ay to anka sigiya nanka tamaro do ni duya madna tamaro do duya usigla wala ko tamaro nyimisa bo kele aresna ka fo abu basra ko kelema ki kan ni muri nkanyi de ko ni muri ni kanyi de alefna muri tigi resna ka muri tamaka bo atankor konni je ma chama kunti gani ni yede ni kanyi de abu basra ko ngala je tanno ya to lu fara darala ko lu nyana bi ka barod mam fo ko awa asona talimasa o hakilati gara alet na kay muri ndama ko tiene kan muri ngai ningai de atora bayila mele madro muri tigire chaw ayo kungulo takabaka ayo kungulo charon kabala to de kayre mo ofe o yo vitesi taka kunda madina ka da magam fankaja aya atawo no feta ko gen fo madina donda makwala o ni boli ne tara do fo misri ko sa tara kari misri ko kati refle jama cham ci de ko akerade ko ni joro ko ye koy akoko ayento nyogo faga be ne yere no fe sessa bina faga ci de ko isela ate sima to ka be faga de ayento nyogo faga be ne yere faga de abina no fe kan ci de ko ate sima ya glisse
atsaga sim ya haklesin abu basra bado nana nadro hadi ma wala nana do fa cide ba aduma ala bi ma fa ka ba bo na tara magawda furata la bafa o ale ma so ngado madinatu ale tina ka to o yoroy nay ka bugu dilayel kesigi mata maga amana madina o cide ko ni mo woro da cekelenga ukata nay akana sama de ukata bla fo yoro la hakli be sigi robe utara nay fo yoro ja kata li blasra ato jongolo faala ba atora yesa abu basra yere mo ko mana islamiyya maga ni bina ni nana se ale ka yoro na draba fawa ite faranga yanno anga sigi ande no teni tara madina cide bi di ma de o ni nu di ni so ina le ko fe kata atajada he ba fu yeti fo o be faraka usigra yesa foka ke buguda yeno febe bina da yeno wala ba o chale mi ge maganga mi nu yi o be bika ni maga mo mi yo be bika wala ba ka chibla chidema akaka mo ko be buguda na yeno ka ku wuli ka boy e chire ko de ka mo ko tele hayere ka mo ko ko ambi deli de aw ka mo ko do masene mo ko ambi deli ne wole be wuli ko wole cire dra ko wole uyile bana madina ora bana no dal muso munu fana hijra la kana hukuna na fana no fe cire ko ay sebe la je ko sobede adona ma muso fo de cewde fo ko ciyana ko muso ma fo o hakli yusra muso ko taddo awma amamme an ko sam hudabiya madina ta sa ngorla de ni sebe no ni nyonche san kele sanfla san segina olu yɛrɛ layidu tiɲɛ sabu banu koza ani banu bakar olu ye bugulamɔgɔ ye o sigilen bɛ u ka dugu la banu bakari layidu bɛ magankaw ni olu cɛ k'a fɔ an t'aw kɛlɛ ni maa min b'aw kɛlɛ an tɛ maa dɛmɛ k'aw kɛlɛ mɛ ni maa min y'aw kɛlɛ an bɛ aw dɛmɛ o tigi kama olu ye layidu siri u ni ɲɔgɔn cɛ banu koza fana layidu bɛ olu fana ni ciden cɛ sabu fɔlɔ ni silamɛyara f'i ka yɛlɛma ka na madina n'i ma yɛlɛma ka na madina i dɛmɛ kɔ b'i bolo olu yi silamɛyara kan u ye layidu ta ni ciden ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ciden ka layidu mɔgɔ ye banu koza ye makakaw fana ka layidu mɔgɔ ye banu bakiri ye banu bakiri ni banu koza olu de kɛlɛla ciden bɛ makankaw ni madinakaw cɛ k'u tɛ kɛlɛ olu ka layidu mɔgɔw de kɛlɛla sisan o la olu kan ka mun kɛ bɛɛ kan ka sigi nɔ na e kana t'i ka layidu mɔgɔ dɛmɛ nin fana kana taa t'aw dɛmɛ nka makankaw ye janfa kɛ olu taara ka taa banu bakiri dɛmɛ banu koza kan o de ci taara se ciden ma sannew sama madina ko layidu ɲan sɔrɔla banu bakiri kɔnɔna k'anw dɛmɛ mɔgɔ ye ciden ko magankaw del u sɔnna k'o kɛ o tɛ layidu tiɲɛ ye layidu b'a n'olu cɛ san 10 tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ olu bɛ taa an ka layidu mɔgɔ kɛlɛ a banna ciden ko la kɛlɛdenw k'u labɛn ko an bɛ taa banu bakiri an bɛ taa banu koza pɔrɔkoto nka n'an ɲ'olu pɔrɔkoto an tɛ segin tuguni dɛ an bɛ direct kɛ ka taa magan yɛrɛ taa magan da yɛlɛ ora ciden wulila ni kɛlɛden ba 10 de ye 10 k'u kunda magan banu bakiri kan o taara ka taa banu koza pɔrɔkoto ka sin ka tɛmɛ ka u kunda magan kan o taara kɛ magan dafoni yɛlɛ ora ala ko a ye fɔlini min kɛ bɛnkan min kɛra magankaw ni madina cɛ o de ye fɔlini ye t'o de kɛra fɔlini fɔlɔ ye o bɛnkan in de la maganka bɛ se ka taa madina fɛn tɛ k'i la madinaka bɛ se ka taa magan fɛn tɛ k'i la sabu bɛn dɔ na u ni ɲɔgɔn cɛ kaban ko san 10 u tɛ kɛlɛ o la ko fatihu ɲɛw de donc a ye fatihu ye magan yɛrɛ dayɛlɛli ye i n'a fɔ a bɛna fɔ k'a fɔ ye dayɛlɛ kɛ o dayɛlɛ min ka surun o de kɛra sabu san 2 dɔrɔn de magan yɛrɛ dayɛlɛ la ka kɛ silamɛ dugu ye. wa maghanima kathiratan ala ko de la sa ye maa minnu taara umra la nin ye ciden nɔfɛ Hudabiya
ma ba kala ni kemenani o ma ba kala ni kemenani ala yulaja ana na umra de la umra baraji soro bon naw sagla abita khaybara o yawde duguye na flotigi dugu do fana yem falelo abita kata khaybara kele be khaybara dawma aw munana hudabiya aw drone kata khaybara mo kana farawka khaybara ta fo le minge be ko bita munafiqu ko bita ci de ko ay ni leedu tara de ko mo mata hudabiya ko etita khaybara yo de ke mangayo aba fe ka hasiriya sade anga bita jari la kan ta jari la ay akana koroto jari dante ni yo nan bora ya afana be na wure kata dugore kam ay ambita khaybara de ko ala fo ko ma shim mo mata hudabiya ko ta khaybara katolu bana hudibetala olu kono kono nu tara bu be fay bu ma ba kala ni kemenani be tara o dafalen sagra mo kala fema kele sorola uri umra baraji sorofa wa sanyela ba fana o dafalen tara to kata umra ke mo sima sawla o be dafalen tara kata umra ke to ina fo ci deja yesu gola chugomina awa o be yera magan kono teno fana o umra la do kundile do ko fele wa mawanim kathiratan ala ko ni ganima chama ya'khuduna nubo mine o refle o bitami mine khaybarani wa kana Allah ala kera azizan se masay kera ko do masay wa'adakum Allah mawanim kathiratan ala ye awlaidu magan inna fachamana ya'khuduna abido mine de fa'ajjala lakum hadhihi aynin teliya khaybarata yo teliya o yede note dugu chama biyenno lamo bina uluchi ni ala ka nyeye wa kafaidi an-nas ankum ala mo ko tege mine kabawma wal takun ayatan ko to ke kabo ko mumnu ye sama ma bi warab la mi ngora ngulila ko bina bingani ke shufe awa ala yo tege mine de masaka fenka wala wa yahdiyakum ana kana siratan mustaqima sallallahu min leleno wa ukhra ani dawre lam taqdiru alayha amma se ulula folo wa khaybara ya dugure ay khaybara takoni o foraw yede nga dugure bienno awa ama se oluma fola abina lu bedel qad ahata Allah biha ala kadoni la melekele kenno yede wa kana Allah ala kulli shay'in ala kira seba yete bela jelenka wa yasra bani qurayza bani qurayza ya soluma ge fola oluma fa banu nadiri rema ge fola num be krawnya ولو قاتلكم الذين كفروا ولا كوني مغو كنيا كلمه من كافرنا لولوا الادبار وكن كودي وكفلا من لا يجدون وليا ولا نصيرا وفتي بسباسرو ويرلا تدي من باسرو ويرلا سنة الله التي يلا كسنة سنمي قد خلت من كنا فكون آيات بني قريظة تمنك سبو وكر الله عذاب ولو فقراء لا عذاب سال هذا بني نذرني بني قريظة بكرة كون ولن تجعل لسنة الله تبديلا يتفلن سرا على كتاب ولا وهو الذي على نعم مساء كفى أيديهم نا يا أبو لسومني أي أبو لسومني كباوما ما بي ورب لمن نكوبنا بياوكا قال ده يسومني ده نو مسك فين كولا وأيديكم عنه كاو فنبولو سومني كبوما ببطن makan dugu kono nako makan dugu kono ko de biya do to de biya be ko makan de makan kerefe sabu olu kumba fe kana bengani ke awol kan ka o faga ala ya o kisi kuma se ka fen dala ka se ka o fana mbolo mine afana ma se ka fen kula ayobla من بعد أن أظفركم عليهم على كلنكو كان بصو ولد وكان الله على كرا بما تعملون بصيرا يربا ينفني أبي من بارا هم الذين كفروا ولد مغين كافرا صدوكم عن المسجد الحرام نوي أو بلي لورما مثل الله والهدي أنك هدي بلي معكوفا أو سبت فني أن يبلغ مهله فاتسيا فغير الله bagan caman min nana cire na ka sababu bolo ku bi taa faga maga mu maso hali maga ka haklima do nana kanu nyada hidiya nunun kan a betta masele a ko nyana nunun mana ni kele yede ni bagay man ka da sagi nunun kan ka toyo kado go maso ne maka nyama go maso ay daraji so tenno do daro do tede nu yi balide no mi bali ibise ka bali stano ni banaye isse mi se ka kare bo halo de ite bode
ibe to ene fuka kenaya na kenera ibita bonu umray ni hiju temena ibita bonu umray nga ikelen ko kanamu ta dore tisirabo kabote ay nu yibali ibe bo ngani ballani banade ite bola bo udun ki bali sita ka gale e done ko magaje manena kanamu ta utibali tu ibisa ko ibiki isere ka biye tige ka jamanena ebe sabato hijide unganga bismillah dati mena obana bonina airport la paula sen boba so abana mutaflo bona so ayna muta avion kono ka soro umau bali aselengo ko tedo bokonna aka hiju sabat labe hiju barajisam batante na manna mutaflo awa nu yawla taga dorabe la taga ama hiji wala ولولا رجال مؤمنون خلاص كنا توني تشو كنت مؤمنين ونساء مؤمنات ani muso no lu mu'minu muso ye لم تعلموا aw tolu do أن تطعوا akana na tawlu do فتصيبكم منهم ne معرض junumu bi taw soro olula katro donite ala ko hudebiya ni ala sona kele kana ke akasa gi ni muslahay benkan keke adona tlama chama ko maga mu tlamira aw tolu do demisem be muso be islamodo na don ko dona ni forcé kele wolo manitara akbe taw be no ni nyogonate akbe ta islamedo faka ka so ta kalama ليدخل الله في رحمته من ko tolana يشاء mado akayine na mamiyaja لو تزيلوا nukum faramfasela لعذبنا الذين ala ko كفروا akuna mo jangata mun kafirana ura عذابا jangata la أليما ko minendo adona lamo nyagamine me kumbe ula maga u faramfasale gute nasro hukumbu dana de ala ko mesra de akukela akado ni forcé ngane ala maso akado ni forcé ala ba do islamo bi na faratla kado ni fangai akada nata nyane ke إذ جعل الذين كفروا tumata se mo ko yekeli ke mamun kafirara في قلوبهم الحمية o ye fade ya jugu de ke udus kono de حمية الجاهلية jahiliya fade nya jahiliya fade nya ye munye ko ciden ka cidiya te do luka papela ko muhammadu rasulullah ko te sewe o luka papela yeni fade ya ye ala de ma ke ala ka cidiya ga yeni fade ya jugu inde kene فأنزل الله سكينته ngala ya kama fanta jigi aka ciden ga ciden saballa to de ne ciden ko abe sewe de ta ko mesebe ni tlamo ko atbe sewe de abe sewe ngala ye ma fanta jigi aka ciden ka ciden sabali وعلى المؤمنين ay ma fanta jigi munu fana kade وألزمهم ala ya lazimi كلمة التقوى ala ya sray kuma na no ila ila illa allah kuma ye وكانوا أحق olu بها de kun ka takana ye de وأهلها ana donke o de ya tigu ye fana وكان الله ala kera بكل شيء don عليما baye ni fembela jele de ni ko la ilaha illallah abe fenca man wajibe kade bi bali fenca man de u ye la ilaha illallah inde mine o de ya ta dona kalema ke enni la ilaha illallah ko ni ciden ti ka fefe ke kawke ay bali mine ko toy ciden ko ko kanin toy ka kele toy tlamo yo kuma indeta u ya do nu ya ciden so so dolo u ye la ilaha illallah bila walla usaballa utora ciden ko fe لقد صدق الله رسوله الرؤيا ala ko nyerela ala ya ka ciden tinya aka sugola de sugo min kana ala ya ciden tinya sugola de لتدخلن المسجد الحرام wallahi fa ka do larwa misilla no maka misri na la sona adana le محلقين رؤوسكم akungolo dile ومقصرين akungolo dile ani kun tigele do ta dile lo do ta shi tigele lo kasrunya ni bebebe cide yele ko ya kondi de umra lawo heju lawo cide ya kondi de way do ke kondi baw fananya mambu kondi hejula wala umra la cide do ko kala ka hine kondi bawla aw ko cide ma kane kondi baw ke yaro farajaw te kondi fe wol ba fe ka kun ko fede ka do tiga shila ka cide ye do ka dona kondi baw de kala ka hinona o ko ane kun ko fe baw ke cide ma kuma cide ko ala ka hine kondi bawla o ko cide ani kun ko fe baw ke cide ko ala ka hine kondi bawla o ko ani kun ko fe baw ke o cide ko ho ani kun ko fe baw hay do ke kondi baw ye fo sinya tawa ala ire ya kunde di umura la hejula nga
wati gwansa na sa kundi kuma chachi de mulo kun kofe ode ka chawdo nga umra kon ni hijula aya kundi ode la baja ka fo awa umra ni hijube eke kundi ode ka bo chide sallallahu alaihi wasallam alayhi sugura kamni salo ka fa ye aka sabo ye maga do kundi lendo do kun kofe lendo wa ala kora sajile mana de nunana odo na fana ala ko ala yaka namanga sugo ke tinyede tabo mamnunu ntala sanfula na nuyu sagi olu bena na sanfula na udundo na fana mangama ke woyo make udara ele nukundo na sanfula na ne sirane kumbedo o kumbedo fana ni kele nga flene o dona ni basiye o dona ni hakli sigiye kele make do kundira umra lawtlale do fana yo kun ko fe لا تخافون أتسرع فعلم ما لم تعلموا على فندو أو مميندو وجعل من دون ذلك فتى قريبا أي دايلك أو كورولا دايلة سرو ودكرام مكان دايلة مامة سامفلا درام مكان دايلة كافو نيسا يلما مراتو قداي كرا سامورو بلانا او سايلما دكرا مكان دايلة يكو تقولي أنت أمين ما فوكس باتم yazo bege wazo magante mushriku de bolo yazo alkaba fali no tew bolila boli alkaba kere fambe fe magambe olu de bolo do no ciden tabe to la yere de olu na kalo ka batu de ke kabo nga bolu ko be o maganda ele sana sa sansege na de nuna na ne kele ka maganda mne bolu be karlaw de la abet nyina o sande هو الذي أرسل رسوله بالهدى ما يكاتشيدنشي نكاناي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على وصل الشريع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ممنون لمننا كفرك ولما جلون دي كافروكا رحماء بينهم هنا مودو ويردما نيوجا ويردما بهنا نيونا ngote no ya jira kafir la de ibuye rukan sujada umre mina bawye ibuye sujudu bawye o be sali yabtauna fadlan min Allah be fatmonte de nyini kawala yoro ale giye simahum fi wujuhi o ka tamasembe o nya dawla min athari sujud kamne sujudu nona ninde fora o cire manton o tamasenye sali node be sali noye o tena ذلك مثلهم في التوراة على كودي مثالي التوراة كنا ومثالي فورا قرآن كنا كافو وتمسيني سالينوي وابي التوراة كنا فنا كافو سيكير مانتون وتمسين بكي سالينو ديه يبو يوتنا ومثلهم في الإنجيل ومثالي فورا لجيل كنا تقوى منا أوتوي ويدوري ومثالي كير مانتون ومثالي لجيل كنا كافو كمي سنفند كزرع بكم سنفند أخرج شداه نايا شيبو فآذره نيكا سمنتيا فاستغلظ كاكمبايا فاستوى على نيكا سوقه كادلكني أكلكا يعجب الزراع بسركلو جا ليغيظ بهم كودو الكفار كافرو فنو نويه وعد الله الذين آمنوا على مغلا يدوم لبنا وعملوا الصالحات نيكا برج مونك منهم ورا جرو يا فرا وأجرا أني سرا عظيما نوكا بوده كده مانتون ومثالي لجلا كنا كوبي كمي أوا سنفه نيوشين ni nyo falena nyo shie mana falen alla fulelindo fangatar fiye ba yilma yilma hal ni kono ya sama babo nga ateto la fuina de abena fangasro ka yakubya imam yire ya turu nyo shie nana na fangasro ka koko ibise ga bon fone palota kama ora chire manton obena nyena ulla fule nga soni soni ubina kana fanga basra biye be de sewda wa misali ko be tawreta kono ka fo o be don ni sali node sali nobe ye utena ngali jila kono o misali be ko mi nyoshie choko nyoshie la fule ni be falen choko na ni fanga tara ko fa bina fanga basra o kide manto misali be ten o misali be ten awa dinai na be damne yoro yoro alla fule ni do fanga tara nga atato la fuina de abena fanga soro fo mo ko be jugu be de sala